Mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika zitangaza ko zigiye gufunga umuhora wa Hormuz zigakupa ubucuruzi bw'amavuta bwa Irani nayo iti nta kibazo nimuze tubasebye nimwe muri we mubyikururiye. Amakuru agezweho noneho nuko kuri ubu igihugu cy'Ubushinwa cyamaze gutangaza ko kigiye gufasha Irani muri iyi ntambara. Ibi bikaba byemezwa n'amakuru aturuka mu butasi bwa leta zunze ubumwe za Amerika aho berekana ko amakonteneri y'intwaro yiteguye igihe icyo ari cyo cyose kuba yafata inzira y'amazi akerekeza muri iki gihugu cya Iran kuri ubu ni igihugu kiriho gicanga cyane leta zunze ubumwe za Amerika muri iyi ntambara kuko zari zatangaje ko zakubuye intwaro z'iki gihugu, amaradari ndetse n'amato, ariko gusa nabo bakaza kugeraho bavuga bati intwaro ziracyahari. Jye nitwa Nuello Okoye, iyi ni Nuello Okoye Space, nguhaye ikaze. Minisitiri w'umutekano w'igihugu cy'Ubushinwa witwa Dong Jun akaba yaratangaje ku munsi w'ejo ko amato y'Ubushinwa ari urujya n'uruza mu muhora wa Hormuz. Mu yandi magambo yashakaga kuvuga ko amato y'Ubushinwa adakumiriwe muri kariya gace. Ibi bikaba rero bibaye mu gihe umwuka mubi ukomeje gututumba hafi y'uyu muhora wa Hormuz. Yakomeje avuga ko igihugu cy'Ubushinwa cyiteguye kurinda uyu muhora dore ko ari umuhora gikoresha mu bucuruzi bwacyo. Ubushinwa busanganywe amasezerano n'igihugu cya Iran mu ingufu n'ubucuruzi, ndetse kandi Ubushinwa bukaba buvuga ko bwiteguye guhangana n'uwo ari we wese wagerageza kwivanga mu mubano w'Ubushinwa n'igihugu cya Iran. Ku munsi w'ejo ku cyumweru uyu minisitiri w'umutekano Dong Jun w'igihugu cy'Ubushinwa yatangaje ko igihugu cy'Ubushinwa kiriho gikontorora ubukungu bwo mu burasirazuba bwo hagati. Ibi bukabikora bunyuze mu guhanga ijisho cyane cyane ku muhora wa Hormuz ufatiye runini ubucuruzi n'ubwikorezi bw'amavuta ndetse na gas. Kuri ubu Ubushinwa bukaba bukomeje gukoresha uyu muhora nta nkomyi nubwo ibindi bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi ibyo biriho birirayo kwarika. Aha mu magambo ye uyu minisitiri w'Ubushinwa Dong Jun yagize ati "We are committed for peace and stability in the world. We are monitoring the situation in the Middle East. Our ships are moving in and out of waters of Strait of Hormuz. We have trade and energy agreements with Iran. We will respect and honor them and expect others to not meddle in our affairs. Iran controls the Strait of Hormuz and it's open for us." Mu Kinyarwanda yagize ati natwe nk'Ubushinwa turashaka amahoro ndetse n'umutekano mu isi. Turiho turagenzura uburyo ibintu byifashe mu burasirazuba bwo hagati. Amato yacu ariho aragenda kanagaruka mu mazi ya Hormuz. Ikindi kandi dufite amasezerano mu by'ubucuruzi n'ingufu twasinyanye n'igihugu cya Iran. Ibyo rero bituma hari icyubahiro tubagomba kandi ndetse tukanakumira uwo ari we wese washaka kwivanga mu mubano wacu na Iran igenzura umuhora wa Hormuz kandi urafunguye kuri twebwe nk'Ubushinwa. Aha ibi yabivuze yerekana ko nubwo harimo ibibazo muri uyu muhora ariko kugeza ubu nta na kimwe bibangamiyeho igihugu cy'Ubushinwa. Abasesenguzi mu bya politike baravuga ko kuri ubu uru ruhande Ubushinwa bwafashe rurimo ubwenge kuko bituma Ubushinwa burinda inzira yabwo y'amato ituruka mu majyepfo y'inyanja y'Ubushinwa kugera mu kigobe cya Buje cyangwa se Iran. Iyi nzira kugeza kuri ubu igihugu cy'Ubushinwa kikaba kiriho kiyikoresha mu buryo busesuye nta nkomyi n'imwe. Ubutasi bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwo bugaragaza ko Ubushinwa bushyigikiye Iran ndetse ko hari intwaro zigiye gupakirwa amato zikerekezwa muri iki gihugu cya Iran nk'ubufasha mu by'intambara mu gihe abandi bahugiye mu by'agahenge. Zimwe muri izi ntwaro abatasi ba leta zunze ubumwe za Amerika bavuga ko zirimo ubwirinzi bw'ikirere bugezweho. Aba batasi kandi bakaba bavuga ko Iran ishobora kuba iriho ikoresha agahenge nk'amayeri yo kugira ngo ibone umwanya uhagije wo kwikusanya ndetse no gukusanya intwaro ziturutse mu bafatanyabikorwa bayo. Izindi ntwaro aba batasi ba leta zunze ubumwe za Amerika bagaragaje ko zigiye guhabwa Iran zirimo imbunda zirasa misile ariko zikarasirwa ku rutugu. Izi mbunda ngo zikaba ari n'ikibazo gikomeye cyane ku ndege za leta zunze ubumwe za Amerika zigendera hafi kuko urugero nk'indege ya leta zunze ubumwe za Amerika ya US-15 fighter jet, iyi ni imwe mu ndege za leta zunze ubumwe za Amerika Iran yarashe ikoresheje ubu bwoko bw'intwaro. Ibi na Perezida Donald J. Trump akaba yarabigarutseho mu kiganiro n'itangazamakuru avuga ko iyi ndege koko yarashwe kandi karaswa hifashishijwe ubu bwoko bw'intwaro. Iran muri iyi ntambara ikaba iri gukoresha ubwirinzi bw'ikirere buhambaye hibazwaho bwaturutse ariko hakabura igisubizo. Uyu ni Trump agaruka ku iraswa ry'iyi ndege. Because we're flying over daylight. You know, we're the best at the world at night.
indege yacu yagurukaga ku manywa kandi twe nka leta zunze ubumwe za Amerika turi beza muri misiyo za nijoro. Impamvu nuko dufite ikoranabuhanga rihambaye ridafitwe n'undi wari we wese. Rero ku by'iriya ndege yarashwe bambwiye ko yari iriho iguruka ku manywa kandi maze igihe kigera ku masaha 7. Ibyo ubwabyo ntibyoroshye kumara igihe kingana gitya uri mu kirere cy'igihugu cy'ibibazo nka Iran. Nibyo twasenye intwaro zabo, twangiza radari zabo, ariko bashobora kuba bafite izindi, kuko nk'iriya ndege bayirashe bakoresheje imbunda irasa misile kandi irasirwa ku rutugu. Ntabwo rero twavuga ko urumva, gusa abayirashe bashobora kuba ariyo mahirwe make bari basigaranye, kuko barayirashe kandi barayihamya kuri moteri. Hagati aho abayirashe ni abahanga rwose. Ikindi bari bambwiye ko iriya misiyo irimo ibyago byinshi. Ntabwo bambwiye ko ari misiyo y'ubusazi, ahubwo barambwiye bati gukora iriya misiyo turaza kuba dutanze ubuzima bw'abantu, kuko indege yagendaga hejuru y'ubutaka bwuzuyeho intwaro kandi igendera hafi. Iyi yari misiyo irimo ibyago byinshi, ndetse ibyabaye ntibyantunguye, ku buryo niyo wari kumbwira uti misiyo izagenda neza nta muntu uzagira ikibazo, nari kugusubiza nti ibyo umbwiye ntibishoboka. It's a very dangerous mission. I just felt it was worth it. If you would have told me that we would have been successful, gotten both, and nobody was even essentially injured, I would have said that would be impossible. Ubushinwa n'igihugu cya Iran ni ibihugu bimaze igihe bifitanye imikoranire, cyane cyane yaje gukomera guhera ku masezerano basinye mu mwaka wa 2021 n'amasezerano y'ubufatanye mu gihe kirambye kigera ku myaka 25. Aha Iran yahisemo ko yafatanya n'Ubushinwa cyane cyane bukabashyigikira mu bijyanye no kubaka igisirikare gikomeye, bitandukanye n'Ubushinwa bwo ntibwahisemo iby'igisirikare cyane, bwo bwahisemo iby'ubufatanye mu by'ubukungu ndetse na politike, ariko isanzwe itari y'igisirikare n'intambara. Mu by'ubukungu kandi impamvu wumva Iran n'Ubushinwa bakorana cyane mu by'amavuta nuko amavuta igihugu cya Iran kigurisha hanze yacyo Ubushinwa bugura 80% byayo. Mu yandi magambo, Ubushinwa bwenda kugura hafi amavuta yose Iran igurisha hanze yayo. Nyuma yuko igihugu cya Iran gifatiwe ibihano, ibi byahise bituma igihugu cya Iran kisanga kigomba kugabanya ibiciro by'amavuta by'umwihariko ku mukiriya munini wabo nk'igihugu cy'Ubushinwa. Ntabwo ibi bikorwa ku buntu, kuko Ubushinwa nabwo bubafasha mu bintu bitandukanye birimo ibikorwa remezo ndetse n'ikoranabuhanga. Aha tutanibagiwe kubafasha kubereka uburyo bakubaka ubukungu bwabo bushikamye batagizweho ingaruka n'ibihano baba bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka wa 2026 mu gihe ubucuruzi bw'amavuta bwajemo ibibazo bikomeye, imikoranire hagati ya Iran n'igihugu cy'Ubushinwa ni ntayegayezwa, kuko ubucuruzi bwo burakomeje nk'uko bisanzwe, nubwo umunsi kundi tugenda twumva ibibazo by'amato yimwe inzira ndetse nari kwishyuzwa mu buryo budasobanutse. Ikindi kandi nakubwira nuko Ubushinwa na Iran ni ibihugu byagiye bigira imikoranire kuva mu myaka ya kera, mu myaka ya 1980. Aha babahaga intwaro, ariko bigeze mu mwaka wa 2015 Ubushinwa buhita bugabanya ikijyanye no gutanga intwaro nyantwaro zuzuye ku gihugu cya Iran, aho kubaha intwaro zuzuye ahubwo bakabaha ibikoresho bo bakiteranyiriza. Urugero ni nko kubaha drone components cyangwa se ibikoresho bikora drone bo bakaziteranyiriza, kubaha missile related materials cyangwa ibikoresho bashobora bo kwiteranyiriza bakikorera amamisire. Ikindi kandi babaha n'amasysteme atandukanye arimo cyane cyane ay'ubwirinzi. Raporo zitandukanye zagiye zigaragaza ko Abashinwa bagiye batanga ibikoresho bikorwamo za misile ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere ku gihugu cya Iran, gusa Ubushinwa nta na rimwe bwahwemye guhakana ibi birego. Reka ngushimire wowe wahisemo kubana nanjye muri iki kiganiro, ngushimire cyane kandi wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora yikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho bigisohoka. Kora like, share na comment, kandi niba hari indi ngingo wifuza ko twazakoraho ikiganiro nayo uyitubwire muri commentaire. Reka ikiganiro cya none ngisoreza aha. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.